Ni mfutangira programu yitu eyobuhinji n'oburisa omuherezo wawe ndi Ivan Tsime Kabutosha. Programu eji no manya niyo tukubantu kusyaho ebintu ebyomutano kurisa na no kwinga kureba ngo nyincha karini wabasa kuba omuntu wo mugasho. Nyine tushemerirwe medad erizoba kandi ubwo nashangwa omucanga cya kera 1 omurubirere masha isinjiro niwe turabe tuganira nawe rizoba turukwega hakuri senkoko ezamahuri ekekijo kindumu anekijo ekenkoko zamahuri haza arohe bindi biju aine biju byinji ukuri senkoko yakumaramu emyaka eruhika 13 mbwene cyarukora nakyetegereza kurunje anta kusisira bwire reka mwakire tutandike tuganire turebe ntubasa kuri statuta enkoko zamahuri tukabasa kwetungura gumananye program n'obuhinji n'oburisa. Amazina ni Nyetwa Tushemerirwe Medadi ni nduga ni ntura Chera 1 iryo muri Isingiro district nitwe turukusharayo turukwatana na site nkakunda kuri senkoko abo kuba nkamanya ngo nkoko nizibasa ku nkorere binabire ni nyetenga nkoko timbi ubuhinje no burisa ni burungi munonga kandi no murumogo rukuturo libize eshaha yona kandi no murumo uguburiyo mwaka respectinga tine buriyo moro kwijaha nahurura yashemererwa ahabwo murumo bwo kuri senkoko no murumo nkemirimo nkendisho nkabine business kureka buri expensive Gwenda sente wotine sente tokumara hwabwe nkoko ezi nizikozesa sente nyingi kozi zo nizikozesa cash kandi nizenda kurisibwa ibyo kurya ibikugurwa sente nk'ibyabantu mbwene nureba nizirya chachu ibichori ibyo nebintu ebirikukozesebwa hiho mu bantu na nente zimwe abakuba bine zero grazing okuta abwecho wakuzire jeje koko kandi rikwitaga cash nyinji oyibagire bamucamake nera husya kandi tokuba eje nkoko ninka ATM ninko muntu yine cash abo kuba ningira himwe kiraha mwareba abantu nibapakira amahuri nyanje mayisa ngo burishaha yona notunga ki sente na brereho na breranjine konkatera gukora nkareya layers ishaha yona nogire ki wagira ki watunga neshohoza munonga konkogire ki watungamo so nico nakundire nko kwezi ufutandika katandika ota okutandika kukakutanguhi noreba notandikana no kuombeka ibyo bisho bigumire nkatandikana nakaju kace ka kenkoko 200 nkatandikana tindatandikine na layers nkatandikana na Creators nenkoko eze ziri kuba ziri nkenya nkore natandikana nenkoko 200 kutwaherize twayombeka ho ekijwe kindi echa flowers 2 hataho twatandika layers twashanga Creator ekeri nungi ombuyire bwayo buriya obutwabire tukine kongwe kiri kutwara munonge nkoko hatobwe bakaba twara Creator koze Creator nebe ine shaki nyingi netine nkoko kazi nyingi so nobo ine kuziguza zona so kutwagurize Creator twatandika layers twatandikana nenkoko atwarga nkoko 200 twata nkoko 10 abo kuba buri room tujibarire nkoko 5 na 5 so twarete nkoko 10 so 10 zatandikiraho twakore nkoko 10 zatandika kutera twashemererwa twareba ngo nkoko ziri muki ziri musende niho hizire covid yashanga nyombekire kije cyeki turumu haza bikabitanguhi inkoko zabire zirimo zikazitandikire kutera
ubu bwirobwe amahuri gashumagaza aha sentenche gazari zashingika kaga gamotoka tugagaba twabura kuturatambure motoka ko tajuvuga kunka nashanga government eri ku respectinga umurisa mazima gargo nisima government ubwirobwe bikabira kubi konka nyo bakankiriza kuvuga ki motoka ukuza kwakira feeds na no kutwara amahurago abo kuba bikaba bitangwe so cyanyamba munonga kandi nayongera kukunda farming no byabe bigumire konga nayongera kugikunda ahubwo kuba ukareba hineki ekitinise cyarebekaho kandi nakasente nakafuna kandi akaburaga ibyo kurya ka family na school fees y'abana so narebe ibintu byagira ki byabonera cyanyongera kukunda inkoko naza kutandika inkoko ni bintu ebiriki ebinyine kuba nyine umukashi wakutandikana inkoko oyine kuba oyine sente zo kombeka ekisho oyine kuba oyine sente zo gura feeders ningashe byo kurisiza mu inkoko tiburyo umwe ngo asheme kuba nagura feedage ukora kwingana ni kora kutambura no basa kutandikana na feeders eze sentenche hariho izi za local ezo ninja kuziborekaho eza burijo zitari ezimpa izo nazo no basa kukozesa hariho drinkers abandi ne bakozesa bidomora water kubasi no basa kushara ikidomora nacyo nonyusiza mu inkoko konko yine kubori clean akuba drinkers ezitwineze ze automatic drinkers nizituyamba ubutagira brofa enkoko tuzukunywa brofa bwinji nkenkoko ziriye zirinkahi eziryo mu drinkers ezito za burije zibidomora twineyo na drinkers ezinde zo obobuke nabwe buriyo nibukora beshate koko no jirebero ta kurga day 1 kukuza kuba warete nkoko mbene 1 ukutandika inkoko no jirebero ta kurga day 1 no kujiburudinga ukagisi yakwerezeho enkoko ya day 1 egumire abinji nibakira kuzitina konkanyo we ninjikunda bigumire because no banza oyombeka ogira room iwe no brooding hano yes ninjira room nji cleaninga oifuhirira ucheza kufuhirira ureta box obukutabwo mwani no banza hansi ncheza kutekamo obukutabwo mwani ndonde box nzarika mutwe ahamutego bukutabwo mwani ncheza kutekaho box hati yaho ndeta trays aro trays zitu uchira kuzireba nko mu mbaga eziba ko bani bakwatire hemere hatoteka uba niho wateka emere yaci yenkoko yo bwana buto hata ubwo yine kubohembere mu nimbanye nesigiri yo nicara ku brooding 2022 so uba yine mu esigiri zawe ina emwe hariya indisho hariya so ushanga ngo umurumu hari muhitera kumara kandi nabwo kere kuba nyinji nabwo yigezaho kwigura aha rumwejo ninga shi ekije cyo rukubo broodingiremo abo kwantera mu ntundu bari tuteka muno buvera abo kubitoni tu broodingiro mu bijwebi nko kubiri no kitere ntundu bari cyo no cyetorora konko gira mu partition hatokora kantu kake nkaka ukakora atobani wako akubone ko wasiba hati kuzi kubani zikura 1 week uyirizayo wiki ya kabiri uyirizayo wiki ya kashatu uyirizayo amuheru waza kuheza 1 month ushanga iki cyona wagizire ki cyabire nkoko hati yezu no yija kuguma ubwo kureba ziryomu uwo broodingire 12 no guma no twara umuroom uguma no cendeza denata uzirisa ko warga amere ejeya trays yes ko kurga uguma no risota mpaka process enkokwezi day 1 kozo kuba kuzireta day 1 ni babazihire nyokaso hati ya nyowe njema nyokaso IB a second week a first week
second week nabwo nyine vaccine y'inkujema. Third week, second week nyine gomboro. Third week nabwo nyine gomboro 2. Then fourth nimba nyine Newcastle. Hati yanchirgaho nzo mu vaccines eza nanka eje yo kutera umukapapa. Tereje yo mukapapa ucheza kugitera ngwagita fourpox. Ncheza kutera fourpox hati yanjiraho Newcastle again ya kwezi. Hati yemye hati za mu kwezi kumwe n'ecweka ngaraka nzije ma Newcastle kozi ninyegendesereza kugira ngo zitakwatwa ki uburwire. Umuryebyo konko muryebyo byona twine mu vitamins notekwa guma nozihereza ki vitamins ndokurabiro mizi. Then konka vaccine ziriya ni drops zo misho no kwatemwa handisho oyine droppingo misho riye chipapa no gitero mu chipapa. Then zicheza kusya 2 months nyine kujema Newcastle again. Zichise myezi 3 hati njema typhoid. Abo kugira ngo zinywa mizi gatatekire twine kuzijema typhoid nazo nizurwara ki typhoid. Hato zijema typhoid kugira ngo zitija kurwara typhoid na E. coli. So jema typhoid cheza kujema typhoid hato garkaha vaccine zezindi. Hata aha zichika emyeze 3 necweka zine debaking okusharemenwa muzireba zishaziremenwa tuzisharemenwa aha myeze 3 necweka koza turiyo ntubarira kutungihuri aha myezena inkoko nizitandikira kurugaha myezena koza ndatize emyeze 3 nebirabiri na 8 ndarebire huyihuri ntakayikize myezena konka zicheza kwereza ihuri ryo kubanza neberyemwe 2 garimake konka 5 months hatotandika kureba amahoro so gaba minji. So konka ha myezena niho turi kupulaningira kumanya ngo nkoko zatandika kugira ki tere. Zitarya amahuri zitaryana denaho nono feeding america watu wakoreka za vaccine zinako yata uzinzi baze gabyo kurya ki bize ati tutandikana buriya twaba twine starter twaza turakuruga starter tugumiza kurugiro kuzukubane kuzukura emere yazo nikwere kugira ki nikwegumane hinduka. Hati zicheza kusya zatandika kutera nebyo kurya byazo nibigumane bihinduka hiburi ki buri stage yizazamo. Zichitandika kutera zasya 5 months to 6 months ntuzahare ya mash premix ne hinduka kozi buri twine premix etari yare etari yo kutera amahuri hati tuzahaci aha premix iyenkoko izuru kutera amahuri wano etabura remere yawe iyo watandika kutabura kozi nyoni ntandika kutabura ha 1 month kuziruka 1 month ntandika kwetabura remere yanje aho ningura premix ningura umonyo nintekamu lime nintekamu brokeni nitekamu chachu nitekamu fish nitekamu soya nitekamu sunflower na cotton. Harimo bundi buntu nka toxin binder zoneze kuzibira mwene kwito bukoko buri kuba buryo mumere toxin binder niyo nkira kukozesa. So zatandika kutera hindura mere kuzira kutandika kutera
hate kikuhinduka ntukira kuhindura premix nyo ninchira kuhindura premix ndugaha premix ya nankane ya grower ndugomo umu premix eyo bwana nzo mu premix eyenkuru ya layers izo nazo yo none utaburo temere arebyo kusharamu arebyo kongeramo zatanga futera no koro by the way cyo kora ababire no yongera nankane ntongera ari cyacu tugaruka twongera cyacu tugaruka twongera cyacu no monyo ntongeraho koze kora ababire no tabura 1.5 hati noza kutabura kiri 5 nchira kutabura 2.5 then nahiza nza kiri 5 so gumano yongera kurugiro kuzikora na lime no jongera kurugiro kuzikura na broken kurugira izahika zikoreka ngo hati ntwendi hurire kwingana riti kurugiro kuwazireba ihurire ibire rike hati katongere broken ihurire ibire rike katongera konka premix yo ninchira koze sa 2.5 umuri kilo 5 ati woyinenke koko zinga yikande no zemera kwingana kinka pande nyine nkoko 25 nawo abo kwankande sire nkoko 23 nafuna mu challenge ya yebi ngirazi kaziri nkapusi koko kuzabire zahise myeze 3 zafu hafe nkoko magana 3 zikabyamirira na muryango hadi ningira hine kizire cyazikange kiro so mukasheshe kutwazire kushanga twashanga nkoko nka magana 3 zifira so nindise ibyo kurya nindisa kilo 250 every day kaninde bayabemere nyinjeje kilo 250 buri nkoko sheme kwa nerya grams zigana na 20 igana 25 burizo sombe ni yaba takubasemere takurabo ati wotazihiremere yazo tizikakwereza amahuri eze nkoko turi kuzigoba umukuzitunda nkofreya ntuzigobera mu mahuri wareba amahuri gakushara gaba make akuboko razirise kubi niko zitarateri okweri kuryaje ekarye kiguta ati ziriyoni ziryemereje zagitanika shayi 12 akwantu imuka shayi 12 shayi 12 ntubani tugaburire nkoko kwezi shayi 2 tutandika kupikinga mu amahuri okusya omwazo za shayi 12 nabwe ntubani tukomo mu kwiyama amahuri so ko kutamemeri 12 garuko tamushazinga ntuza kuteka mushamushanje demo mugarike mutemo omwazo ntugabure mirundi 2 mu izo gasheshe na no muihanga demo bizubi wazi bwine muzo nkoko bwine mu bizubi kwingana kininga bikushashe kandi oburabire moto ebizibu birimo ebizibu biryo challenges ziryo mu feeds nkoko timbi mazimagarwe nkoko tikabire tarimbi business yakubire ere nungi ya buri umwe washemera kuba nagira ki nagikora onka problem yitwinemo ni feeds ebyo kurya rizoba jweroho last week chache shumire ya hikari shilingi 5 ya shuma ya hikari 5 abana baheza kumuruka yagaraka yimuka yazahigura so echo emere nyingi ekiri kututeganisa ni chachu na broken mwene bichori kubira kutemba hatiya ushanga emere yatuteganisa ngeno kubaje no kubaryo mu okwihingira ke bichori byawe ukinge bichori kigumire eze nkoko zitu shana wo ine nkoko nje konga wo ine nkoko nyingi tokazihingira bichori ngwazi basi na wahinga kwiya ekiri kubasa kuyamba no kustokinga ati nkito abariyo aho mu town noreba chera turyo mu town turi nkamwe nabinitaka tinkwamya ngunabasa kwinga eze nkoko ati noreba every day kurabe norisa kilo 2.5 njanje mayisa kilo zebichori norisa kilo nkigana every day mweshati yo muhinjo gwe nabasa kuhinga ataka hinge bichori byona so kigumire
kandi arisize so ningira ngo ekirungi no kugira ngo ebeye bani batandika kutunda bani baheza kusharura ogure bichori byawo bistoking konga problem yitwine challenge yitwine ze sente tutuzine nibyetaga sente nyingi ebichori byishaho bibandize kushorera runana hati ya byahikiraro 10 so sente ni nyingi ezoro kuba wa stocking ngoma kandi nebichori ngija bifa birwara bigire emungu so shanga wakora rose nabwe steel so ngira ngo koze nkakikora hemirundi nkebiri na stocking ebichori konka nkareba nikiyambaho konka bikarafuka kurwa kugira mu mungu ebinde bizibe biteganise koko yireho emere yanyu kugumana edemba n'ishuma ebizibe bitwine nenkoko kurwara mu buryo aho kirwara kija kikutera indwara yakutera ize nkoko zo no kuzirya famu yona nibasa kwa yona hatarwara mu nkoko nche abwitwe nk'abakoza bo kuba n'inzomu cyahansi inzomu kindi hatoshanga no yetorora famu yona hati no shanga ngo ni ubuyamo burwire wabutwara nkahe umukije kindi so n'ikindi cyarwara n'ikindi so n'cyanje mahisa wine kuragurira zona so challenge n'imbazi tukafune kizibo nkihanga imbazi yitwine tekora nebicukuri mweno mbazi no gutamwera izoba no uragurira senyige yanga ugaruko gito gunde utekamo gunde mweno turura imbazi jo nayo ni challenge yitwine mu nkoko yembazi ikindi challenge ya katare kamahuri amahuri ni bagatwara konka itwe nkabarisa turukwetera hebeyi abara kutugura amahuri nibo bakwenda kututera hebeyi kora kugambezi nankangurizezi omushubu mwene buri mushubuzi na ijana nekeye so ndeka nkanoja ngo nicibasika itwe nkabarisa tukavugana tukashitama ukashanga ngo nitwetera hebeyi kikabire nikituyamba konkitwe ati konka mweno oshanga ngo ikizibe kinyine ticho bantu ayine cye na nyine cyanje nkabarisi so oshanga ngo nayende sente zemere kandi nyona nzine so nyongera ntamahuri tugaguza umutwaro gumwe na n'20 bandagira ati ni nyendemere mu mpere zo mutwara amahuri mugire ki mugatwaye zitakabura kutera so ejo nayo kiryaho itwe nkabarisa tukabugeine okwetebekanisa tukaplaningira farmers tukareba okunyincha kare twabo wagamba kizibu cyakatari weshe atsofa katare kemirire gato akatare turya mutwaro gumwe na 10 mutwaro gumwe na 5 bamwe bari yarugumwe 10 abandi bari yarugumwe 5 aho mukutambura konka naba mutwaro bumwe n'umubugana mu kuwagamba kuba ine kizibu cye bweno ukurigero ko kurebe nkoko iwe hinechi waziyiremo cyangwa ukajyoteze nkoko business egitinga gergamo kurigero ko tanchena no kureba no tamba nahinahika so fana isemyaka 13 umunkoko so nintekateka kuzakubira zitine kirimo nkabire ntakirimo so enkoko ninungi tinyine kinkugigamba challenges zirimo ongani ndeba kunkubuga nabanda bamaduka nabo ndeba bine challenges zabo so ntekateka ngwe nkoko ninungi teka kindi mind yanje ate kinatandikireho nore ankanyine broiler kinatandikireho broiler no kugira ngo ngireho iyinde ntasi kugira ngo tureke kuguma hamwe ya buri kwezi akuba broiler at least mu myeze 2 nogera ki wagira ki nuzishohoza tize kurenga myeze 2 so kora kubotire yo reba kuri wihayo nka miliyoni gireto gitakunuya ujiha kunuyo gitakuriya so tugumana tuzanisa tyo konko gumo mu system watandikana program yo buhinji no burisa buzumani kusima yabare kuguma no twegitaho burwa kabiri shayishatu necweka kusya shahina kandi twasiba umurikera awan twatwine shemerirwe medad niwe twasiba nawe erizoba umurisa wenkoko hanuya aineho nkoko ezamahuri konkana nuko murti aineyo eza broira nazo ntuza kubantu zukusyaho umishwaho
porogaramu zito z'ubwitaho umusande z'ukwija urebe kandi nazo enkoko z'enyama zo na zirisata twareba ngo cyamana munonga no kureba ngo watandika mpora utakatina ekikuru wobo ine sente zo kureba ngo basa kurisa mpora ukahika stage y'amahuri kuzo kutandika kwa mahuri buzima oba watandika kutunga sente aho no butakiremwa mbwene wano nda kuri senkoko medadi yakhaburo ko ine kutandika na no ko ine gumisiriza kureba ngo nyicyakare ni wabasa kwebisaho kandi ureke kuremera aha busente ubwa office bwonka na no mu rubajo no basa kutunga intasya endijo